Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako print screenovati desktop ako imate dva monitora. Znači, proces je skoro isti. Idemo na print screen na tastaturi. Otvaramo Paint. Pa Paste. I vi to pastujete i dobijete ovako dva ekrana. Evo Camtasia slika. I vi želite samo ovaj glavni, ne treba vam dva. Mi ćemo ovo sejvat na desktop. Prebacit ću sliku na drugi ekran i idemo u Photoshop CS6 koji ja koristim, a vi neki drugi koji koristite naravno. Sutra će ići epizoda preživljavanja na serveru što smo radili ja i prijatelj. Epizoda će trajati 10 do 15 minuta. Danas smo isto mislili snimati, nego meni se zvuk nije snimio. Tako da čujete njega svako 10 sekundi kako kaže da ili nešto treće. I evo ga. Ubacit ćemo ovu sliku ovdje. I nas zanima samo ovaj dio. Ovo ne. Idemo na crop. I ovo ćemo znači samo malo. I produžit ćemo ćemo zoomirati. I stavit ćemo samo u veličini ovog ekrana koji vama treba. Evo ovako, idemo samo desni klik i crop. I dobit ćete samo ovo, samo ovu glavnu. Evo na file, save as, evo da crop. Na jedan desktop, bla bla bla, save, ok, gasimo i dobijete ovakvu sliku. I to je to za današnji tutorial. Ćao!